Mấy cái quay na tao Guikhanliu Malingmei YouTube Channel be chân roi nei la mai thon riu dari. Asai me tarik chakil kum sing nei na treat na pungu. The Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in Sam the call. Rongmei tarik da chat United States of America khori rai mai suna May tarik da chat Thursday khau Prelate Robert Francis Prevost ta pop kathan khang kapa lo kan thi Robert Francis kating kumrik saruk na chikiu tai Chicago khori puat mai kata pop liu ru na padai pontifical name to na thai na puniye pop liu ru na padai hai Augustinian order to members to na Peru khau tan ta lo kani kumna kamai kum singai na chui na kathum khotai rui Pontifical Commission for Latin America tuang President suna phungkwang kan chonge mansai azu repop hai thauri phungdat puni chu tuna St. Peter's Square tuang chimney khawri mai khau in phuan mai ku mai ta in khon bam gai tonge kumna me tarik ta chat ting zin rui mai khau in phuan mai ku kan mitang Pope Francis tang Pop Leo ru na patai re phungdat khang sa in da pat kan chonge ning taw lo nui Pope Francis tai tat kan me April tarik chui na khat kum sing nei na chui na phung khau tai kating kum rik ta chat tang na kan di pan ti loi lau kan chonge Roman Catholic Church tong pop ka than rui me tarik ta chat balcony khau pat na kalun lian kan me khau man sai ching ching ri nei la mai khon kau gai ke nei pop ka than dai ri kata khon ba mai man sai kang dai khau Italian khore nang new goi khau chu zang mai nai diu Indian lang mai chana khani tan pui goi Jesu ring thau tat mai tang asai hai greeting ti rai liang mai chu zang mai greeting hai nang new kai kai ngan tang mai studio mai goi na nang new bam mai bam goi khau chai chu zang mai nai mai studio tu na sa kani Sistine Chapel khau conclave tat kai kan mai khau chai Cardinals phai khat tamru na kathum rui pop ka than tai kata kan chwangi pop ka than suni mai rui 2/3 majority ka ge nai mi khau ri ta chan na chikiu bots la na Robert Francis rui pop ka than tai su kan chwangi tu na BBC ri report su kanei Infal made a chat. Central Kani State Security Forces rui India made foreign liquor Kani local cow swangpat mai distil indigenous country zau alat metia cow swanba meta phu metan Manipur ka inbu kubam the Manipur police le CRPF tong joint operation team rui zau illegal DIC Naka Point Chiru Lamkhai Sangaithel outpost Infal West Kauri liter chingnai phaipung nim kan the mitong jau tai di thai pau gol mai kating kum tamru na kanai khani pau zualung ka mai kating kum tamru na chikiu kanai rui four wheeler kha pungna tatbam khau nim kan chongi tuna police chong cham de ri ti thai kane mi ta khau state excise officials nun rui kak ching khani thobal district khau IMFL khani DIC zau dangka lak churuk daw tuang nim kan thi nim kan me zau pangtai room ru na khat point riksecue liters bear chui na chanai liters DIC liquor Chingchuruk pai kharik sekiu na sekiu point pong liters kani wine akhat point ringu liters si tu sakani zawnim gong kadoi lo mai koi tai excise station lilong thawbal yaripo kakching palel khani suknu tong officer nun roi su kasi gan kane zaw alat mai thia khau langwat mai koi ta nim khang tan sin thau ba mai khau hai police ta clubs organization association khani maira pai vis koi rui machuang lau khang pangambam ranjit district nodal officer ri changhui kane Infal made a chat Regional Institute of Medical Sciences Infal tong incham na nun rui May tarik the chat Thursday khau zang ne nai mai suna kan yutong director to resign su khang khani dian le sub dian ta lagan khang demand suna sit in protest at kai kan the Rims campus kau ta kai kan mai protest kau tai incham na nun rui we condemn sexual harassment of girls we are not puppets khani we accept punishment not harassment to my lat placards kau hilauna kani slogan kawai kane protest kau tai MBBS BDS, MRI, MLT, BASLP kani BSc nursing courses tat kaibam mai incham nanun kasaw kani incham nanun the director dian kani sub dian rui into mai incham nanun khaw salak ni mai lat azu sai tuna khoi ti kani mi the rims infal tong internal dance competition kani off campus picnic April tarik tamru khaw that kan me khaw the senior authorities nun rui incham nanun piuba mai puanda khanna sa ka silaw kani tuna sa kani protest tat kaibam mai nun thelai na saba mai authority nun rui into mai incham na nun ta tizak lau mai lat azu sakani incham na nun ta discipline so mai zan khau into mai nun ta sa ka si tuang de tu na sakani rims administration re sa indaw kan me khau protest khau ka sa mai incham na nun ta disciplinary action lap ni ku mai sang rui
runapung suspend suna fine ni kapni tuna sakane rim strong authorities nun thelai na patkan me koi tai administrative tong thelai na saswal lau tong de personal suna sa tong ma ge tuna sakane New Delhi May tarik da chat Armed Force nun roi Operation Sindur tat kai ba mai ti hai ma chuang na khatni mai koi khau ma chuang lau khang demand suna May tarik da chat Thursday khau all party meeting National Capital New Delhi khau tat kai kan me khau Shiv Sena UBT resa indau kan thi India tong Armed Force nun roi Operation Sindur hai India tong border kana tat kai kan me khau Pakistan khani Pakistan occupied Kashmir khau terrorist game chakyu ta sukasi laukan tong thi Indian Army roi tat kai ba mai attack ji hai Shiv Sena UBT leaders Sanjay Raut roi thunku mai indau kani khani mi tong attack hai April tarik chui na kanai Pahalgam khau tourist street na churuk da suloi me khau kazau mai ka khoi nai minun ta nimak san in thak ma khang sa kani Terrorist nun da India gate ma khau zai gong na suloi me tang kaniu pum tai Pakistan thang phailau dat mak san revenge su the tu na la khang ma ge tu na sa kani Sanjay Road roi Operation Sindur khau India mai goi akhatna suna ba me kum na aniu khau kabiu nu mai khau roi ngak duak khang lungning laubam kho tu na ni karian kani Defense Minister Rajnath Singh de roi all party meeting khau tai Pakistan khani Pok khau strike sukan me khau te rui terrorist paikat inbu thai kan thi tu na sakani all parties meeting khau tai government tong tan ta mai koi ri ma chuang kani mi khau tai parliamentary affairs minister Kiran Rijiju ri political parties koi na akhatna suna armed force ta thun ku ba mi kumna terrorist ta numang mai khwan akhatna Kau ba mi tun sakane National Security Kau Party tong lat ba ma ge tun ni sakane Lok Sabha ka operation leader Subamai Rahul Gandhi ri chamla me khau kani ri government da full support di ba mi tun sakane Kakching me tarik da chat menstrual hygiene lam khau ti thai in bu lau mai khani into mai insam na nun khang ngam ti lau me tan suna district administration Kakching ri sanitary napkin vending machine khani inform mai intai gat mai machine insa khang Kakching higher secondary school khang ti kan the mi tong program dai government of India tong beti bachao beti pedao scheme bang khau into mai allow nun da ngak lau mai khani incham lau mai tan akhatsuna tat kai kan chongi machine ti lau kan mete sanitary product pang tai chiuna in phang nu khang khani menstrual hygiene practices kauri si mai patma khang ka tiu lau mai suna tat kai kan chongi official nun tai ri menstrual hygiene management hai BBBP scheme bang khau inchuk mai area suna awareness tibam chongi tuna sakani distribution drive ka tai district administration Kakching district protection officer ICDS sales khani Journal Education Officer Kakching Rui Kariu na tat kai kan chonge Tamenglong ting nai luan maliang bu tarik chikyu kum singnai nu tri na pungu lau chuan ting rai na ye kalan ting zin nai na ye zingbang ting puk in thane maliang bu tarik ru kum singnai nu tri na pungu lau chuan kalan ting zin nai na ye zingbang muak na ye Mai ku kwai na king in sui na king lau mi khanta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tan rek ngan ma nga thon ku wei asai khang tu cham hai khoring ngal lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ko the